The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Mr. Brian Jacinto. Aglang-languyak itikis kong agsasangi Panakailawan ko dakil nga babawi Kaya't gugumat sumangladjay igit ngem Gaburan nakmet di daluyon ni pain Kaya rigang tay may sangagayo Nuna ata ay awan tiyak gusto Nuna kango ay adu tiyak rayo Kay tatkaya rigam naslag adarling ko Kaya rigam tay may sangarelo Agpiti pitik kas pitik dito'y puso Agsamsangitak numalagлагit ko Day dila ilong kanyak di yung unana at tiyempo Kaya rigam tay may sangapataw Agkatang-katang jay tinga jay taa Sipluten jay angin daluyon jay baybay Maghaburan akong dinakpay sangitan Alright! Happy watching to Ate Linda Lumboy Sabay kinimanang Aida Galyandes Ate J. Love Gilasio Martanog, hello! Aglang-lang uyak ipikis kong ang sangsangi Panakailawan ko dakil nga babawi Kaya't gugumat sumangladjay igit ngem Gaburan nakmet di daluyon ni pain Kaya rigam tay may sangapataw Agkatang-katang jay tinga jay taa Sipluten jay angin daluyon jay baybay Magamuran akong dinakpay sangitan Sipluten jay angin daluyon jay baybay Magamuran akong dinakpay sangitan Alright! Hello Ate Linda Lumboy, happy watching Priscilla Nasin Palpalato Ebol Guanson Okay, sabali bye Isala-sala Mami Emily Cervera Hello Liwa Bimulalayaw nga aya Agbukaw-bukaw diyak baya Agnisika adaywan na Tapnon nagtal na tuirik na Ayat tabi mo lalayaw Naulpit marang ang lilaw Tagas kala at patpataw ket Iyaw awan nakauray painuting at aldaw Maripipirito'y nakin Nga ikulbo nagtulaing Yandan mo't mangirurumen Mangikulbo mangitulmen Ngemnukas punumet laing Purseman jay bitwin Tatap nun mamati ap adin tunag Kupas pimulalayaw nga aya Tula
kas pudno metlaeng puro semanjay bitbituen tatapnon mamatiyak ka din tunag gupas pimulalayaw nga ayat tatapnon mamatiyak adin tunag gupas pimulalayaw nga ayat. Hello Ate Jacinth kan adyografanan kini Boss Lindel Ragasa iti Milan and Rome, Italy.